ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب القبر ومن عذاب النار وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله نصلي ونسلم على رمز الكمال وكمال الوجود سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم جميعا ورحمته وبركاته. Mga uripun Allah tantuin niya maladi tanu di kapakapanalamat kukan ng tanu Rabbul Alamin. Kami ni sampai tanu samai ama pipiapan sa mga ginawa tanu. Kati iya kiaramigan din sa bulan Ramadan. Nagyunan imalalitan di kapakapanalamat kukad ng tanu Rabbul Alamin kami ni sampay tanu kubulan Ramadan. Ay masikaw ron sa ginawa na upuin sa mga tao kami ni sampay kubulan Ramadan na dairan kapanamukis sa bulan Ramadan dasiran makapanaguntamang kubulan Ramadan na miya padasiran sa giyang kuto mga tao amiya lugi na miya lapis. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na aya atir iyan na tiyo na saya na din apagos ni tao amin sampay kubulan Ramadan o dinariyaot yan subulan Ramadan adaw nakarila iyukad ng tanu Rabbul Alamin. Ayamana na andun ni kisampay ka kubulan Ramadan na patot kung mu'min ama kapang ni sarila si ikukad na niya Rabbul Alamin. Ay sukat ng tanu Rabbul Alamin na igira niya taling magyang kaya bulan Ramadan nalalakaan yan so pamintuan o katuwa. O yan o to na ay mapipikira ka na mapumagusay tanu si nagyang kaya pagtero na fadailu as-sadaqah bid dunya wal akhirah. O yan o tanu sampang kalabui na adna mapagtero tanu si bakalukalun na kapananggilaan o sakita nuro na iya di mamuasa o di na Muslim o kita talumba yan sa iyong kaya yung tino rawatan o di na aron pagalungan o agamatan o agama Islam sa giyang kayak tiroon Allah na din norte giyang kayak tiroon na balo giyang kaya mapitiro tanu si nabakalo-kalo na kapananggilaan tanu
kagiya so mga amal ang mga pipya o di na makatatara labiya penggulaw laan sa giyang kai bulan Ramadan na maapdunay. Ang tunununod nagyang kotwa kapanang gilaing ka kung nganin ang mga rarata agalebek abang kamang gulaw la sa giyang kaya bulan Ramadan. Na isaw na Antunon nagyang penanggilaan tanong. Eleni man. Ayaman si koron sa ginawa, narawatan tanong ko kay Islami, sa giyong kaya baloy. Nanada tanong din magunggan sa mga tunay na sa kabagtanong ko kapagingad. Abay ni limang gulaw la. Dataraging ka na biyungunsan sa airport. Oh. Anto na ununanan, inisaning gulaulaan. Ba simbas iku Allah, ba kapaganad sa ilmo si iku kadnantan wa Rabbul Alamin, antaw kaduduniai nagukap maksiya si kukad ng tanwa Rabbul Alamin. Nagudnob ka o sa itanurunay. Kaya sa katano ang mga Muslim, mga mu'min, ang mapaparateya si Allah na di tano din mamimbro sa giyang kaya pagkaroon ang maalakan si Allah o di tanu kapanang gilayag yang kotwa langwan taman ay sa parukad ng tanwa Rabbul Alamin. Na isaw na Isaw na ay di tanu kapanang gilaan. Inangin na nasusabagi ko sabad kumranaw na di na makapagtarawi karo di tarawi. Di na makapagtahajud karo di tahajud. Sarta man sa pagkapita. Anto na ano ni gada bakaro. Nakapasya si iku Allah. Uwan. Langwan taman. Ato na ina kadudunya ina YouTube tumang karo. Nakagitiro na kayo ni kumaranaw. Ang magingaran sa mu'min, natigyan na dipindi bu, kuniat. Nadipindi kuniat. At ipagilay na ka na, kapmaasya, siyungwan na ka na, dipindi kuniat. Apadanan sa iyang kotwa, ang gauta, apaka pupusaan tanong sa iyang kaya bulan Ramadan. Ang iyang kotwa, tigyan, aw namutwa, niyalo itanong. Kumiyang unad na di tano di kasi seminar. Napegi na bumiyalo itano ro. Nagyang kotwa, al-qu'udu ma ahlul batil. Yang kotwa kapakipaginam pedaka, kapakipaginuntuda ka sa yang kotwa mga tao, aaya gulubukiran, na langwan tamana, kapmasya si iku Allah. Langwan tamana, kambara bisa si iku Allah. Kaya mga day, kaya pananggilaan tanwana, nasa katanwa, di imamuasa. Nada. Kaso sadin sa tawa sumiyong ro na ayan na nitong kasi na gitu. Uwan. Nantunan ni Yasua. Danga tunay niya mapaka pamuasa. Uwan. Agyang kayang gautak. Na kanubunyan o dinan na saya na din apagusitaw. Amiyaro tiyan subulan Ramadan. Na daw na makang gelebek sama pia. Ayam yang gelebek yan nagyang kotwa ini karalangiton o kadnantan Rabbul Alamin. Itanong katawan, naginan ipagkawit sa bala. Ginan ipagkawit sa bala. Aandan ni ato na inakisumbusan o mga tao.
napakatali mo maan wallahu ta'ala yang kutwa murkayan, muralanian. Uwan. Na sumura laukad ng tanong Rabbul Alamin na kanabada taraging kaya padawa apu kilaitan wa kepakaya kalikayan tanong. Wina sumuralan na ayab umito kau manusia na minit temurong. Out. Na nasumanga watatanong ang mga kangudaan na siyapan tanusiran sabat tanusiran san mapaka mapaka aya isubutan ukiran lagi ang koto kapanarawi kabatiya sa Quran katunay na kapmaturat katasbih gina kamala aguna akekuwairansan kapag kawit sa giyang koto alangwan tamanamapya kapalakaan rakaw wallahu ta'ala giyang koto kabarakat sa giyang kaiyaliyaw lupa na liyawaw ulangi. Na baluto tunay ni nakya sabuta. Agyang kanan di dataranan na pananggidaan tan. Kagi ito ikapaka kakentaro tupo di taro di kapakuasa. Fawaidus sadaqat fi dunya wal akhirah. Yang kaya kasedekah na kena uba ayabu adi makasedekah na siyag na tamukyan. Siyag na tamukyan. Apya sakad na pubri na adin din na ukit adin ka di kapaka sedekah. Oh, bedi na mau unas siyag na tunay ni na arakyan. Kagyasuan narkian na apyay ka penedian na pagkagaganyan ugay na sa katanwai ato na ina kapipipisan sa kawiyagan na subusuma kepun na ayatan ng pagkagaga. Na yung kaya sadaka nana ipagkumpletuanan si iko kapipia aginawa o mga tao ang mga pukara yung kutwa sadaka na ipagkumpletuanan o di na ipagumananan si iko kapag katagoy sa babaya o mga tao ang mga pukara. Nago ayamala nagyang kotwa kipagkitaling umao nagyang kotwa pamamagayan ka. May pantag kung mga panganangkan nganinsan ay pumamagayin ka na pagkirno to sa giyang kotwa kaorian na kawaw niyan. Uwat. Nagu pagkirno to sa giyang koto masuliyan yan si iku mga wata yan. Uwat. Kaya sumansudi ka pa kakanwata ka na masuliyan kawa. Loks. Naupaman yang kakabging ka giyang koto kapipipisan sa tunay ni na kawiyagan na miya pakikan yang kupamilyan yan na miya ao nakasagyang kotwa masuliyan yan antawa katas tanggungan yang kukapakakanan yan sa iyong kuta mga tayo. So sadaka o Muslim naan na pagkakawaw na guna sa dunia na salakaw pansusiron sa alungan mauri. Yadfa'ul muslimu an nafsihi al-bala. Pagkarniyan
So ginawa Muslim si isagyang kutua mga tunay nina na bala bakataling umaan o kadnan tanwa Rabbul Alamin. Yang kutua mga tepeng nga ipetepeng wallahu ta'ala si iku mga mu'min. Antawa ka mga panyakita pag isugat wallahu ta'ala si iku mu'min. Nasuka panadeka na pagkernian agyang kutuan di dataranan. Fahiya min sana'il ma'ruf. Sakanya nutua sadaka na pedanang ko di imang gelebek antawa ka di imang kapangembealan o muslim o di na manusia apa di samapia. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayamnya turian na as-sadaqatu khafiyatun tudfi'u ghadabur rahman. Suwatigin manini so sadaka amas sulen na pagkernian surarangit o kadnantan wa Rabbul Alamin. Isanan afaida antaw akaguna apagkagwa ko di ka panadeka. Upaman yang kakararangitan tanu kadnantan wa Rabbul Alamin sagiyang kaya magingid. Nagutanu manadaka na pagangkatan wallahu ta'ala giyang kotwa bala ay sugat yan rakitan. Pagangkatan wallah agiyang kotwa murala ay sugat yan rakatanu pantag sa giyang kotwa itan di ka panadaka. Pagkepatay niyan, antawa ka pagkepunasian, pagkerendinian, agyang koto wararangit o kadnantan wa Rabbul Alamin. Wasilatur rahimi ziyadatun fil umr. Naswatigin manini so silatur rahim. Antawa aka kapagiduta sa iku katutungan na ya na ziyadatun fil umr na pagkumanan yan, pagkasumpatan yan so umur o manusia. So kapag isumpata o katutungan na yan na pagkumanan yan, pagkasumpatan yan agyang koto umur o manusia. Na upaman yang kakalidoto so di makitutulak ka ko tunga na yan nato na iguswa yan mamu ayan na kaparulin yan nagyang koto amor ka o kadnantan Rabbul Alamin. Ito na ikatiru wallah sa Quran iginapahalasaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa'asammahum wa a'ma absarahum. Inwati wallah upaman yang kasakanu kabagan sa geus maka tendingan maka pepuru antawa aka makandeto sa giyang kaya dunia nabakanu pangadakwala sa giyang kaya dunia antawa aka makipetutulak ka kanu kasi iku mga tunganay niyo naginan man at tigwallahu ta'ala giyang kanana dususo na mga tao. Ami yang alakwala sang kaya dunia, ami yang ulak sa tungan ay niyan, nasiran man at tigwal na supi mumur ka anak siran. Ito raksuwal ka. Upun ini tulak kasi pagaring kasi tinggal kasi lokas ka, antawa ka bulayo ka, naupun ka ini tulak ka, ay napangingkur ka, anto na ini na napangangapining ka sa giyang kaya dapan kada ang kaya puasa kaprilang kawalma. Nakada giyang koto akap mumur ka inyar ka. Uy, kada. Naamay kading ka na nubulaulaan. Kaya nitulak ka din si tunganayin ka. Nitulak ka din si pagaring ka. Nitulak ka din si lokasa ka.
Na ya pipikiran ka na kiyamur ka ang kadnukad ng tanwa Rabbul Alamin. Na adem pun na tundes ka amapia sang kaya dunia na yamala na sisalungan amaw. Din. Oh. Nalirupan na makataling masiran sa alungan amauri. Na pembeli sira na amang. Na buta siran. Oh, buta siran, bengen buta siran. Na maka report siran si kukan ng tanwa Rabbul Alamin. Ya Allah, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kay kad na nami. Ino kaming kay ni pagadna. Ino kaming kay ni pagadna sang kay alungan na mauri. Abang lebuta kami. Ay nangin nasi sa dunia. Namapya kami ikailay, namapya kami ikanabi. Huwag. Ito na isumbagiran wallah. Kadhalika atat ka ayatuna panasitaha. Wa kadhalika liyawma tunsa. Datar na nanatig wallah. Akyap kinitali humana merkanong mga tanda amin. Maana so Quran. Initali humarkatano so Quran. Agianan ato na niya pidintaw tanusang kaya dunia ama papadan mo na ubang ka tulakan supagarin ka kapmur ka ang kawallah. Naman kan na dikatawan na pilipalipatan ka wa kadhalika liyawma tunsa nadatan na natigu Allah ta'ala imantu na piya kalipatan na miskano namin niya adeng kano abang nagbutak. Oh. Naukabaya ka. Madasok ka mumuro ka ka wallah. Nana. Tunay ni nana. Kaya pa namarang tanong namin sumuan tanwag yung kutwa mini si malawatan. Oh. Yang kutwa minitula ka nakapangangapinan ka. At hindi kaya burutan isa mo hater na makatiyami kataling mo. Na aya katiru Rasulullah at hindi nasadin sa manguraw kirang ko salam na i-iuti termino kirang. Oh. Sadin sa manguraw kirang ko salam na i-iuti termino kirang. Paganero na kapakalan bigyan kaya sadaka. Si sa dunia na yadfa Allah bi anwa'ul bala. Ya duitan to kagi ya. Kerendingan kedipinsan yan supaya kataling umanu Allah taala amangat tiba yan. Mangat tiba yan. Nandun ni kapana dekatan nanantu na ini nana niya miar niya nagyang kotwa mga bala pagkataling umano kad ng tanong Rabbul Alamin. Apitero Rasul sallam nabakiru bis sadaqa fa innal bala ala yatahatta as sadaqa. Panguraw niyo dina sambutan niyo antawa ka pangunaan niyo agyang kotwa sadaqa agyes mata na subala mura na wallah na dinya nagkalawang agyang kotwa sadaqa. Pagtirending sa giyang kotwa pagkataling umano wallah abala antawa kamurala agyang kotwa sadakatan na dinya kagaga banyan mata. Kailangan na dito di maka panadaka. Na ikadua nana min asbabi barakatil mal padanan sa pagkasabapan sa kapagkatabi sa kabarakat sa ikotamok manusia.
Kamana tigu Allah Ta'ala sa Quran, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Titis nu Allah Ta'ala sutamok adi peribaan na aya pekalaan yan lagi yang ketua tamok apakun sa sadaqah antawa kadsadaqah. Oh. Nah. Pagkalakaan yan supuso o di na nararag manusia o kapesuldun o nganinsan na pandu ang kuagamatan o agama Islam na paranakon supuso o manusia. Paranakon supuso o manusia. Piyakasin gaya Nabi Tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam sitaw apekato nagusitaw ato na ini na mapasang ikapamamagay. Oh. Sagyang kaya hadisu Abi Hurairah Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amathalul bakhili wal munfiq kamathali rajulaini alaihima jubbatan min hadidin mislu tadihima ila tarakihima. Suwati so, naman ini ayat ini nakasa sa ibaratan yang kaya pekato keket di kadawangan na udah desa pesuangirong yan agud yang kaya mapasang ika sedekah mapasang ika pamamagay sagyang kaya suwati yang so mapasang ika pamamagay adin yan di pamamagay yang kotwa mapapada na merkanyan tunay ini na sa kamay ito na ayakasan sa ibaratan yan nagyang kotwa tunay ini na dataro da sanin agyang kotwa lawas yan. Uwan. Ako magpakatay diyang pansutaw. Ito ako rutan ito. Na. So at tigyan sumpi ka ito ataw na pala yuridu ay yumpika sayan illa razikan. Kullu khalqatin makanaha fahuwa yuwassa'uha wala tattasu. So pika ito na dinian din kabaya abanian usara sutamok yan amay tubo inunta na adun badalian. Ibarat na bigang kanian sa nganinsan na uding ka kabadali sa galibag nadataro ba niyar ka pendi panunungkaan? Eno aya hikmah sagyang kaya sadaka nasunti kita no imbagay yung kawanan na di katawan ng diwang. So zakat na inupumbagan sagyang kotwa ami baital mal antawa ka adun amil apakah petendingan nung ka anak ka di katawiyo andemi mini bagay so zakat ka kan ka di mapenundu anak kau ni penunung ka ilang man udah sinibya ka zakat na nadinganan maula-ula kuat nana gitu isa hikmah dingga tawan andi ini bagay amil so ini bagay nga zakat nami apa pas kasagyang kotua dipagilay no Allah Ta'ala si salungan amawri. Pada dipagilay no Allah Ta'ala si salungan amawri na almannanu atao. Yang kotua tawa so ini pamamagay niyan na sasigdan niya numbu. So ini pamamagay niyan na tatarong pungon niyan buwag yang kotua tawa bigan niya nun. Anda gay ni inusar na giraw man. Out. Na. Ginan
Pia kasay baratan o Rasulullah sa giyang kotwa tawa pikto na busitawa baramura antawa aka mapasang ikapambay. Ikapat na mutahirul lilman. Yang kotwa pagkasutin yan agyang kotwa tamok agyang kotwa tao. So at tigin man ini so kandagang nadilu namada biyang kaya tigitano kapamukeg nganinsan api asudinian na sifat na dingon dipaki sifat biyang kaya tiga motorakan nagiya antawa ka nganinsan apeng tunay na pesan ka kapara may kena ka biyang koto atawa ku ayah ini wasiat terkatanu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atigena ya ma'syarat tujar mata natigin man ini asu kapesain nama mata tagun lagi yang kanana dataranan napangunaan yurun lagi yang koto akasidok mana rending yurun so sadaka kanyan utuma puna sagi yang koto andi dataro tua mga ganapok kaaya din na tunda sa no to nagyang kotwa murala murka ukad ng tanwa Rabbul Alamin sipman sa alungan amori susada ka na pagkapanasyan sumanga ito adusa o manusia sumanga ito adusa na usuda ka kana pagkapanasyan kepenasian so mga ito adusa ayakat teru o Rasul sallallahu alaihi wasallam natigina as-sadaqatu tutfi'u al-khati'ah kama yutfi'u al-ma' an-nar so atigyan so sadaka na pagkapadengian so mga karibatan o manusia sa datar din o kapag kepada nga o si iko apoy uwan ijiram ya riba teka nana panadeka kakagito kake padnya rending o dinak tilidas si iko naraka jahannam tilidas si iko naraka jahannam yung kaya kapan ada ka? Madaklah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam agyang kaya kapan ada ka? Nana pagdidasanan si iko neraka jahannam. Ika pat ati amya kasi kang nagyang kaya oras tanu. Namya ko mapalagyang kaya guru tanu. Na benda yang mapian na etanus kanyan mapamamakin ikapat nagyang kaya suwatigin man ini sumapasang ikasedeka nana kesirungan yan uto si salungan amori kesirungan yan uto si salungan amori yung kuto hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mapitu apakah sirung sagyang kutwa sirung nga yan si kumasa ada na kesirungan apalagti auluwag yung kaya mga tao sa kayaw niyan at tigin man ini rajulun tasadaka bisadakatin suwatiyan sumama misadaka niya mamagay sagyang kutwa ini pamagay niyan na kanaba kapakilaylay si sekreto niyan di katawan tunay ni na ini bagayo kawanan na di katawan diwag nagiyanan ipakasirong o sirong nga ukad ng tanwa Rabbul Alamin na kailangan buta-bula bauron sagiyang kaya bulan na Ramadan ano to mga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam
Ami ang ola dusok yan naganirun, putuk tak penerkaw Allah. Mapakatengkas kagiyang kutwa sa katawa mukmin, alimam wasa, naim